Parolog baro la slem bah ngaklem pen mi shu yaki video. Henry ngakermen babaro piasa ja klain bah te menta ngenya pegno ya kasab bakarpang jong iwe isamla but ini isamla ide ibatrai kamla de la jukhot I la ni khot kerteng ru da I preciously shadap kini kide ki jan ki ba itenat bha kide ki bla susu bathan dala kikti dama ihi kaba penlengok kalong ba I penlong machine da ka cycle kabla snew kaba mya yoshu hai Henry kasin banengkong yang nga bangayo I ba ka cycle kabla snew kadang ya yo bha bat kadang la ban pen mi pisa te parlok baro lada pi itenat ya kini ke jan pila ban thit ne order da kaba message hapo ke Instagram account kaba kerteng da ihi te nadu menta ngin kershan bat kentiu ya laki jong kirong nila ban penyo da ki natural dye kum neki senrai neki snapding nangtangi haban mix ru teng neki color bangin yo khambun ini udah natural color dengan dia nangtada undi pan ni pen kelarung sikini kirong blue indigo nangta kini ki pink nangta une deep purple but kini I green